cia thaiji ngwataniro ya KMPDU Meru ne bagwatanirite bario kiri mugomo kinya nyuma ya koti kuboria kurungika mugomo jwao. Akiaria na Wero TV na njira ya mwanya, mwandiki munene niwe Njeru Muriuki augite thirikari ya county ni bati kwithirwa ikiruguria miari kwa arwaria kanya na kinya gutia witikaniria buria Bwanteri Gichio ijirite akinyire kirore mweri jwa 5. Thirikari ya Meru nayo ni kwirika guchieta kwithirwa ikirungika michara ndagitari baria abagwita batigwita ngugine. Muthuri Muriuki hari na riboti tariria. Mwena gintu nandi arigitani urungura mwaburi jwa Kenya Medical Practitioners and Dentist Union kumajende na kaunti Meru ibethe tobe mugomone na gitumi kyo kugoma bariuga ati ibombete kuthobaitikaniria thirikari ya kaunti Meru kuma mweri jwa 5 atarigitani baria bagwita ngugi na kandarathi baketha bakiandikwa permanent and pensionable undu baria mwankira thaibo tathithika. Document ira yandikiri tantu work formula yasainitwe ni anene bonde ba county including the county secretary, the chief officer of health, the PA of the governor, bonde basainite document iji. Na esa inwani anene betu ba union, Dr. Dav Giatela, na the union leadership ba branch. Na kwethira bate kwenda ku-implement document iji, 5 months down the line, is a show of bad faith. Na nalenyi marigitani ba kuthobe mugomone thirikari ya kaunti Meru ni etire kotini pakenda arigitani baba barungika mugomo juju undu baria bwathithikire nontu koti netikaniria thirikari ya kaunti Meru. Aranye kuonekana county secretary Meru akiandika baruga na kwira arigitani baba bothe becoka ngugine nontu kinya koti ndirigena mugomo juju ao indi amana bubu tukeria mwandiki munene wa kiama giki Njeru Muriuki augite mwankire ne batacoka ngugine na gitumi kio kura gucoka nakio giki twita kiama itwandikanirite agreement na county government ya Meru, of which that agreement they are in several clauses. Mantu jaria jegie employment ya madaktari, mantu jaria jegie kuandika madaktari at the right salary scale irayo to amita CBA rate. Na county government of Meru ni etikiririe tariki 4 mweri jwa 3 mwaka jwa 2026 that kuma mweri jwa 5 bali bambirie kuria madaktari bau at CBA rate, and as at now, or rather by the time action ya industry action yambiririe batarite. Akiwa kira bakwenda ni arigitani baba batikira bakwandikwa ojora betikaniretie na kinya nguruki thirikari ya kaunti Meru kuba kanyaga kwaraniria. County consider go open channels of discussion and dialogue, kenda the current impasse kana the nejerio ya kwaga tutikwaraniria na madaktari with the employer tumbe kumisuluhisha, or rather to solve it properly. No ndugikeno gietu ni when the citizens of Kenya in Meru kana kariba Meru bonde bakiona services yura igwiri kukara na nyandaktari uroko eja na services yu aeja na services when they are properly remunerated. Kagutigaro nikethira kwina etagare ringi thirikari ya kaunti Meru ikajukiria arigitani baba madaktari ba ingi bandikiritwe baruga each ya show cause letters, and it is a disciplinary step from the employer. But at the end of the day, kira oni the representative wa madaktari pomba kuria, let us not rush too fast to institute punitive actions when we have not approached dialogue to its fullest. Muthuri Muriuki, Wero TV, Mutiro Kangangi.